अनीसुबा पीपल्स कन्वेंशन ना मितोप लम योनबा यादब यावना वारेप तरा लौख्रे। चीफ मिनिस्टर ना अवांग नोंगपोक लमदमबु शांति ओइबा लमदम अमा ओहेंसी हाइबा मंगलान अदु मंगफाउना हल्लसी हाइना तक्सिनख्रे। गैखांगम दा मोरे की फिबम महौसागी पुंसीदा हंजिलख्रे लोइनना अहेनबा फोर्स थाजिलगने हाइना फोंदोख्रे। अमसुंग मणिपुर दा ILPS चनहलु हाइदुना चरा हेनबगी खोंजंग लेप्तना चंगसिनरकली। मयाम खुरुमजरे अदोम येंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम ना हुजि पुंजासी फाउबगी मरुइबा पाउसेंग मियाम दा पिजरी। JC ILPS ना सिंधुना पांगथोकपा अनीसुबा पीपल्स कन्वेंशन ना मितोपता लम योनबा यादबा हाइबा वाफम यावना वारेप तरा लौख्रे। ngasi JC ILPS na sinduna MDU hall da pangthokiba miyamgi mifamna hojik changsaliba amadi government ka wari sanariba asigi matang da kupna khananai nakhi। JC ILPS की कन्वेनर इन चार्ज रतन खोमड्राम डॉक्टर लोकेंद्र अरामबम अमदी सीनियर जर्नलिस्ट अरुण इरेंगबमसु सरुक यादुना मिफम अदु पांगथोखिबनी। मदुदा कुपना खनरबा मतुंगदा वारेप तरा अदु अमत्ता ओइना यानादुना लौखिबनी। वारेप सिंह अदुगी मनुंगदा मणिपुर असेंबली दा पुथोकदौरिबा बिल दा पॉइंट मंगा अदु यावहनबा। ड्राफ्ट बिल दा इलेक्टोरल रोल लिसिंग अमगा चमापन निफुनिपान सेंसस रिपोर्ट लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोय अमदी विलेज डायरेक्टोरी लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोय यावहनबा। लेबर एक्ट की प्रपोज अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल की कॉपी अमा पुथोकहनबा। ड्राफ्ट बिल असिना एक्ट ओलबा मतुंगदा मखाताबा रूल्स अमदी रेगुलेशन सेमलकपा मतमदा मियामगी मिहुत ओइना JC ILPS के मिहुत यावहनबा। मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन नत्रगा एक्सपर्ट कमिटी अमा सेंबा अमदी हेंकलकलिबा मितोप सिंगी अकुप्पा मरोल यावबा व्हाइट पेपर अमा पुथोकपा अमदी व्हाइट पेपर अदुदा युमफम ओइरगा मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी अमा सेंबा हाइबा वाफम सिंग असिनी। ngasi मिफम अदु थेंगना लोइबा मरमना चीफ मिनिस्टर गा उनबा खुदोंग चाखद्रे अदुबु ngasi की वारेप सिंग अदु गवर्नमेंट ता थारगनी। मियाम की वारेप सिंग असी गवर्नमेंट की प्रपोज बिल दा हापनबा मखा ताना गवर्नमेंट का उननबा मतम अमुक लौरगनी हाइख्रे। ngasi की मिफम अदुगा मरी लेनना ILPS की खोंजंग चंगसिनबा मतमदा JC ILPS ना लाउथोकपा खोंजंग अदु खक्ता चंगसिनबियु। JC ILPS ना लाउथोकतबा खोंजंग अपाम अपामबा मओंगदा चंगसिनबा असिना अखोय मसेलगी मरक्ता नुआय हंदबगी मथक्ता खोंजंग असिबु लाना पुखिबा याय हाइरि। The electoral roll of 1948, census reports of 1951, village directory of 1951, haibasisu yahunnaba persons to be exempted haibasigi manungda hapliba private undertaking local authority asi lokthok hanba Manipur government ki proposed draft bill MLR and the LR 7th Amendment Bill 2015 की मनुंगदा Section 14A की मनुंगदा Non-Manipur People's Farm Institution or any other similar entities हाइबसी हापचनबा Non-Manipur People अमना मणिपुर की लम लैब मतमदा योलिब मिसक अदुदगी अइब कंसेंट अमा मांगजौनना लौगदबनी हाइबसी की मथक्ता लोकल सब गवर्नमेंट की अयाबा लौहनबा हाइनसु लेपनारे। ngasi India pumbada laikhidraba Prime Minister Rajiv Gandhi की पोकपगी कुमोन पालन पांगथोकनबगुम मणिपुर दसु पांगथोखरे। थौरम असिदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा शांति पुरकना बहोनबदा अचौबा थौदांग लौरंबा इंडिया की तरुक सुबा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ना पामजरंबा कांगलुप मसेन की मरक्ता नुंगसी चानना लेमिनदुना इंडिया की अपुनबा सक्तम ngaकदबनी हाइबा वाखलोन अदु ngakना चटसी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखी। राजीव गांधी ना अवांग कोटा मयाम हेना खंगबिरे सांगी एकोर्ड मिजोराम की मिजो एकोर्ड मखोई सिंह असी इंग सोग लिसिंग समापन मरफु तरुक्ता अवांग नोंगपोक भारतता शांति पुरकना होनबदा अचौबा दायित्व लौखिबा अदुगुंबा लीडर अमनी राजीव गांधी ना पामजरंबा खेतनबा कया की मरक्ता लेरंबा भारत मियाम की वखन अमदी थमोइदा अमना अमगी मरक्ता लेरंबा नुंसिनबा अमुक नहुनना थौगतनबा एकोई पुन्ना खुसमनदुना होना मिनरसी हाइना अइना मयाम पुनमकी मफमदा
थमजरी। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना मोरेगी फिबम हौजिक नॉर्मल सिदा हंजिलकले मखा थाबा थोकहनिंगदबा थौदोक थोक्तनबा अहेनबा फोर्सिंग थाजिलगनी हाइना फोंदोक्रे ngasi North AOC da laiba Raj Medicity da laing liba huye lampau pauche gi DTP operator Wheeler laima pokpam gi fibam hakthengna yengsiluraba matung paumi singda wafam asi phongdokhibani huye lampau pauche gi DTP operator Wheeler bu police personnel singna furambagi matangda gaikhangamna hauzik Wheeler furambada chenariba police personnel singi mathakta departmental inquiry chathari haiba wafam thamlamki Wheeler की फिबम यंगसिनबा दुदा तोंगान तोंगान बा पाउचे की एडिटर सिंह अमसुंग अमजुगी लुचिंग सिंह सरुक याखे मोरे सुजिक्ति अंडर कंट्रोल लेरे अतो अमांग अता का थोकी बदो अदु मतंग दा मखोन कने तवे दुदी डीसी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा असेसमेंट पिरागा अदु बतो कई तौस सकाना खन बायो कने तौरे कोइदा लेरिबो पोर्ट असि खितंग सिक्योरिटी स्टेट पुलिस स्टेट फोर्स का खितंग करी हाइनी वाटपदौन तौब अदर मसिंग खरा हेंगलगा कंपनी अनी अहुमदिगी तादना थंबा हादना मदुगी दा अखोय लेरे इशू हेक लापकान को सिमसे थोपसे यानगी थोक्तना मेकानिजम मयाम थोक्ता तौजरे हाजब तारे अरे प्रेस नाउ सिंग नसु यामना एरिब सिचुएशंस दा बिहेव तौमिनदबिबा अदुगा कोऑपरेशन पीबी याम थगत जगत चरी दुगा तौबिमन खंगबदो उच्चरी क्वांटम ऑफ एक्शन से मसी को आई थिंक इंक्वायरी kana तौरी इंक्वायरी लोयर kana ड्रॉप तौर कांदा मदो व्हाटएवर एक्शन दैट डीम फिट विल टेक मोरेदा थोकिबा तौदोक अदुगी मतंगदा ngarang Chandel district के MLA DK कोरौ थांग याउना वर्क मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार अमसुंग IFCD मिनिस्टर ngamthang हाउकिपना मोरेदा चतुना मोरेगी फिबम हकथेंगना यंगसिनख्रे वर्क मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना पाउमी सिंगदा हाइखिबदा मोरेदा हौजिक लरिबा इरांग नेमथरे अमांगता थोख्रबा सिंगी मतिक चाबा कंपेंसेशन गवर्नमेंट ना थुबा मतमदा पीनना बहोनरगनी हाइना फोंदोख्रे मोरेगी एडिशनल SP RK खोमदोन अमदी आसाम राइफल की मथकता करी एक्शन लौखतपा याबगे हाइबदु चीफ मिनिस्टर गा तानारबा मतुंगदा एक्शन लौखलगनी मतुंग तारकपदा मोरे पुलिस के इंस्पेक्शन बंगलो IB दा हिल ट्राइबल काउंसिल ISTC की मिहुत सिंगा लोइना मिफम पांगथोखी नुंतिल पुंग अहुम खरा हेलकपदगी ISTC कुकी इन PUCM अमुको अमदी इम्फालदगी लाखिबा CSO कयागा लोइना मोरे ट्रेड सेंटर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा मिफम पांगथोखी वखलों जे लोइ माने कोई थोखरिबा थौदोकसी मसी कोई लाइबथिबा थौदोकनी हाइबसुमा लोइना मा दुम यारे अदु मसी मतुंग थोक्तननबा कोई अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी लीडर्स इन नॉर्मल सीजी खुदक्तगी हलकननबा कोई नाकन खुदमक्तगी मधु होनबा असुमबसी थोक्तननबिदमक्ता कम्युनिटी लीडर्स सिंग मरुइना कोई MCM ने एकोडोम ने अदुगा ISTC गा मसी एनी करिगुम्बा डेवलपमेंट अमा लाको मतमदा मोई वारी फजना सानरगा इपाउ फाउथुंगनबा मदुगी मिस अंडरस्टैंडिंग लेतननबा मोरेजिदा लेरिबा कम्युनिटी गैदी मोई मसेल पाउ फाउनै अदुगा एनीथिंग करिगुम्बा मा लाको मतमदा मसिगी थोक्तननबा खोतनबा होनबस नाकन अनिमक्तगी लोइनमक अदुम होनै है अदु करिगुम्बा कांदा मदु मोइना मदुगी दुदा अखोगी तोंगानबा साइडतगी हाइतारेको खरा इन्फ्लुएंस लाको खोटपा लेबो मोइगना कंट्रोल ngамदो पोट खरा पुलिस की स्ट्रेंग हेंगलमबदो मदु मजु अखोई ऑनरेबल CM द मदुगी सबसाबर रिपोर्ट अमा कोइनिसु थम्बने है मोरेदा MCM ISTC अमदी एकोडोम का पुन्ना वारी सानबगा लोइनना महौसागुम मोरेदा हयेंगदगी हौना दुकान थोंग हांगबियु अमदी चिंगनाबा अमदी अकीबा लैतना मसा मसागी थबक थौरम सिंग तौबियो हाइना माइक पांदुना पब्लिसिटी चटख्रे मणिपुर की ललोल इतिकी यामना मरु ओइबा मफम अमा ओइरिबा चांदिल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लैबा मोरेदा हौखिबा तांग 19 दा थोखिबा कांगलुप अनी की इरांगदा मोरे कैथेलदा हांगबा मैते की दुकान अमदी होटल सिंग अमता खाक्तना अमांगता थोगहनखिबा अमदी युम युम दा चंगदुना लूट तौखिबा थौदोक अदुबु मोरेदा लैबा खुंजा सिंगना पेंदबा फोंदोकनरकली पुंग निपान मापनदगी लेली चपदई थुगाइरागा मदगी पुंग अनि मखाई अहुम बाउजी यानखाई थिनगाइब कया तौबसिदा अखोगी मोरियादा लैरिबा आसाम लाइफनसिना नाग येत nga aga कुकी इसिनाव कयाना दुकान कया थुगाइदुना मीगी मयुम जंगदुना मी लैदबा इमुंगदा सो फकाइरागा उपु सो फकाइरागा सना लुपा पैसाना चिंगबा कया लौगिबसे अखोई मोरियादा
ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯟꯇꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯦꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃ ILP ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯋꯥꯡꯃ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁꯣꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯨꯕꯦꯔꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯍꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯝꯅ ILPSꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯅꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤशिꯌꯟꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLA ꯑꯃꯠꯇꯒ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒ ꯎꯅꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯨꯞ ꯇꯥꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ILP ꯈꯣꯡꯖꯪꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯩ ꯋꯥꯏꯄꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯃꯅꯤ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ JC ILPSꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ 5 ꯑꯅꯧꯕ ILPꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯥꯖꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯆꯤꯡꯉꯥꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯦꯔꯥꯒꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯇꯤꯟꯁꯤꯠ ꯔꯣꯗꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ इनर लाइन परमिट सिस्टम का मरी लेना पोरोमपाट पुलिस स्टेशन की OC चंद्रकुमारना इहौ चंगसिलिबसिंगदा अथीबा वहाई वता सिजनरमी हाइबगी वाहौदा थुंबुथोंग थिंगदुना लाकपा अदु ngasi OC की लोइनबी लाकलगा लाले हाइजरगनी हाइना थाजबा पीरबा मतुंगदा लाक्तबदगी हयेंगदगी हेना अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक फाउबा लेकाइगी मेरा पाइबिसिंगना हाइनखिबा मतम फाउबा ngairaba matung लाक्तबदगी वारेप असि लौखिबनी हयेंगदगी ब्रह्मपुर नाहाबा मैरा पाइबी सिंह अमदी लेकाई मियोय सिंहना हेना अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी ngasi ba busi sorak lakre thuga mala agadi akhoi phami ba mayam se nupi ngaktani kai do rudoino ramada akhoi nupi mayam se ma pungai ra leyeba hayeng dagi de totally ban to baina khoi lepna re sida yangna sathiba mawang ge violent toiba mawang da sangselakpa matam da mai ho langpok tholok payai ama tholok payai स्टेट असिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटनाहलु हाइबगी खोंजंगी सरुक अमा ओइना ngasisu मिनिस्टर MLA दा मेमोरेंडम पिसनबा लेप्ट्री ngasisu निंगथौखोंग केंद्रगी मियोय कया लाकलगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमदा मेमोरेंडम पिसनख्रे ngasi बाबूपरादा लेबा मिनिस्टर गी क्वार्टर दा लुप कया गी म्यूटसिंग लाक्तुना मेमोरेंडम अदु पिसनखिबनी ngasi saruk yakiba loop sing adudi chanura women's welfare association women development organization ningthokong amadi nupi singi apunba chawkhat thorang lupni minister gi maikai dagi su state government na ILP chana hanaba kana hotnari haina thajaba pikhi सरकार की सु थमोय सेंगना ट्रांसपेरेंटली प्रजादा संविधान की मनुंगदा आइन नयाबा अनौबा मितोप संगकपदा अखोइना मखोइबु चेक तौननाबा बिल अमा पास तौबा हाइबसी सरकारना मयांगीदमक्ता सेम साबा अयाम्बा लोइसिल्लाए हेड मंत्री अमा ओइना मसी आइन नयाबा मवंगदा असिगुम्बा सिस्टम अमा अखोइगी स्टेट सिदा चनाहल्ले हारगा येलौमीबु कनबा हाइबसे अखोइगी इथौनी मणिपुरदा ILPS चटनाहलु हाइबा डिमांड ngasi खांगबोकता लेबा KM ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की यामलबा महिरोय सिंगना खोंजंग चंगसिनख्रे अमरोमदा थौबाल वांगमताबी ताबा देवी मंदोपता ILPS डिमांड दा सीड्री फाउबा चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबा देसामगी महिरोय अहुमगी फिबम लुसिलकले मणिपुरदा इनर लाइन परमिट सिस्टम अथुबा मतमदा चटनाहलु हाइदुना चाही नौरिबा महिरोय कयाना कोंगबा खुनौ मयाय लेकाइदगी रैली अमा चटख्रे
कोंबगी अकोइबा मफम कयादा चटकिबा रैली अदुदा चही नौरिबा माहिरोइसिंग अदुना मखोइबु लाइरिक तंबा फंगहल्लु माहिरोइ हाटपा पुलिस चैराक पियु हाइबा खोलाव कया लाउदुना चटखे मणिपुरदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटनाहल्लु हाइबा डिमांडा JCILPS की खोंजंगबु सौगलदुना ngasi lamjawdasu wakat mifam famki amadi human chain semki Langol gi akoiba mafamda ngasi ahing nongyai hayeng ahing nongyai fauba public curfew chathaba hokre athingba asi langol apunba maira paibi loop amadi langon youth development committee na thambani Public curfew asi Langol housing complex amadi Langol lai manai gi mafam singdani ngasi public curfew ki saruk ama oina achat awong sing thingbagi khongjang changsinki nakal amaromda ngarangdagi ILP issue ga mari leinana chara henkiba yumnam lamdai babu faba matamda police na ka henba thawong sing chatharamba laibak thibani haina phongdoke लेकाई सिदगी मान इचा सिना चरा हेलनी आई रोबिन हुड किदमक ताई थवाई थारगे हना चोंथोक चखिबा इचा सिबु खगी पुलिस ना होय फाजन फिगरे ngarang ahing nongyai dagi horel ahing noyai phawbana curfew lok thok chakibani akhoi pangtok to bosunate akhoi ju laiba ki rang khangjai akhoi ju gyan ta dana bhamen ta dana pangtok tok jabana chade aduga akhoi gi police sing sina security force sing sina akhoi gi khulai pai bagi marum da uniform amagi marum da makhoi na ngasi akhoi da ulam me ବ୍ୟବহাৰ da khoi kitang pen de sira bai cha sunate sigi mathak sida makhoi na khongpang na but na photo se ne san biram ba akhoi thamoi songna condemn tawi khoi masima yaning da khoi sungya yaning de long live manipur long live manipur ngarang nungthil Imphal More lambi ki kiam gai pal ahan bi mapada lambi thingbagi khongjang changsin khiba singna gari mun khiba laite haina all kiam gai nupi chawkha thorang lup ki general secretary akoizam ibai mena phongdorakli ngasi kiam gai haibung makhong gi community hall da impact news ka unaba dawa pharmacy phongdorakibani ibai mena makhata na ngarang ILP ihoga mari lainana khudaki oina lambi thingbagi khongjang changsin khi lambi thinglingai tangkak aduda sorok haibam raghu kouba thobal charangpat maning lekai dagi miyoi asina laklaga lambi thingba yauba khuraizam basanta kouba amada lambi thingbagi matangda ningai sangdana rakpadagi khana chainaba thoki haina phongdorakhi raghu gi gari pukhiba adu lambi thingliba singnate lambi da lakpa thongju Faiza Laitong Maibi Lampaktagi en Nanau Kouba Amana Mahaki Gari Adu Purambani Hauzekti Gari Puramba Miyoi Adu Sufare Masida Raghuna Lana Case Tausinduna Basantabu Police na Fazil Hankre Karigumba Basanta asi hayeng ayuk pung tara faubada Thadorak Trabadi akan bakhongjang kaya changsilagani haina ibe yaimana makhatana phongdoki Hauriba irang mafam sehda mana aduk yamna pot yarba potu gari so hontoraga meter sa mum hontoma gari du kari gi hanna akoi gi ban tawriba marak seida ma hanjala iba maramno JCILP na sokwana chathariba akoi gi khongjang se ona taina ba mayon je satna na ba pothong na ba moi khara je thadu e chi mana sabak phanna ke sabak phaktana punamak chibu awan ba ma da porong na ba honari ba raghu ji gi mathakta akan ba serak bibiu mana akoi gi JCILP amadi kyamgai seksida lale haina haijagadabani Inner line permit system gi khongjang gi saruk ama oina Uripok People's Welfare Committee na ILP gi bill ama pass tawdri fauba yelhomi na taba singna famba dukan sing hanghandana ba warep na kre ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada committee asigi wangangloi ahong sangbam folen na phongdorakpada athing ba asi thambaga loina na lakliba August ki tang kun ga marida Uripok ki oiba apunba mifam ama pangthok lagani haire nakal amaromda ILP ki irang na maram oiduna mahi masing ningthi na tamba phanghoda ba class 10 amadi 12 ki syllabus cover tawba ngamna ba special coaching class pangthok na ba sem saba loire haina makhata ki Uripok ki अकोइबदा लेबिरिबा अकोइ येलौमी नतबसिंग असि यारिङै मकैदि अकोइगी हौजिक बिलसिन पास तौद्रिबाउदि मसि अकोइ दुकान फंबा अमदि मपान थोक्तना मसि कनो तौबिगनुना अकोइगी उरिपोक पीपल वेलफेयर कमिटी की महुत्सना हाइजेरि मसिदैसिदा फतनुंदा फपत थोलोपो खुदिमक अकोइनु पुबो ngamjaroi maramaduna masi yari makaidi येलौमी नतबसिंग असि अकोइ मफम चाना लेबिनबा ना अकोइ मदुमगा अपील तौजरि Matang soy se break am lawjage Manipur amadi malem gi tongan tongan ba ipaw single loina break ta yam thuna hanjarake impact news pu mi engta aduna lei mayam bu mukana taram nok chili bulletin asiki makhata ba paw miyam de pizari
लोन नारोंदा अहिंग नोंगयागी खुदोंग चाबा लौरगा ngasisu manipurda india gi wangmadagi miyoi changlakpa leptri amadi thawongsing asibu manipur government na khangsin usinade haina chingmairong apunbagi JAC ILP na pendaba phongdorakle ngasi nongalamdai pung ohumuk tarakpa adwaida passenger puraga imphal changlakpa bus ama yenglubada india gi wangmadagi lakpa oiramgani chingnaba miyoi taret khandoklaba matung makhoi asi bangladeshi ni khangbangamki लोन अब फाउन गमद्रे आसाम है आसामी ने हारगो आसामी खंग मखोय मयाम हम पुथोगा वांगांग नजरे मोय गमद्रे अदोगदि मोयसे खोयना बांग्लादेश ने जे चप चाना थाजबा ट्रैवल की टूरिस्ट की थबक तौरिबो मयाम सिंजना मखोयना मणिपुर दा पुसलकपगे अचौबा रोल अमा लौबा मदुना अचौबा बिजनेस अमा वरकपा मसीदगी खोयना मणिपुर दा अखोय येलौमी खोयगी लेजरिबा प्रजा मी लाख कुनगा तरेतगी मोयना लाख तरा यौसलकलिबजे सिगुम मयाम सिदगिनी हायबजे खोय तसेना खंगममे अदुना मणिपुर गवर्नमेंट अमसे अथुबा मतमदा इनर लाइन परमिट सिस्टम जे चनरगदी असिगुम चाही सुद्रिबा मयाम जे मोयना पुसलकपा मयाम सोयदना थिंगमंगमनी Chingtam Apunba Nupilup Palel Youth Development Organization Youth Voluntary Association Amadi JC ILPS Palen Wing Amadi International Manipuri Mothers Association Gapunna Ngasi Palel Bajarda Wakat Mifam Famduna Manipurda Wakat Mifam Chathakre Tungda Human Chain Semduna Kongjang Changsinki Hauzik Chathariba ILPS ki Kongjanga Mari Lainana Asok Apan Nanglaba Miyoi Chahumga Ani Medical Helpline for ILP Movement na Ana Layang Bada Mateng Pangkre Hairi Loina na Miyam na Sulepa Laitana Helpline Asida Selgi Mateng Panglakli Haina Helpline Asina Thadorok Pacherol Amana Kangalakli RIMS Medical Helpline da miyam na mateng panglak paleptri ngasisu Library and Cultural Center Kaibungi akoibada leiba hairangoi thong Kaibung maibam laikai apunba maira paibisingna Manipur da ILPS chana halu haibagi khongjang kayada asok apan nangkraba khongjang loi singi ana layeng singda sizinaba ngamnaba angamba selgi tengbang pikre Manipur da JC ILPS amadi miyam na changsin kiba khongjang singda asok apan kaya nangduna layeng liba singidamak khanbiduna miyam na medical helpline asida angamba mateng pangbiyu hairi Chatkiba August ki tara tareta police commando singna huye lampau amadi image magazine gi paumi ahum thina fu chaikiba ki thawong adubu women action of development na yamna kanna yaning daba amadi pen daba phongdorakli Democracy Chatpalaibak Amada Mari Suba Yumbini Launariba Paumi Faubada Puba Haibasi Lamdam Asida Rule of Law Laitre Haiba Mayek Singna Takpani Haiki Masi Mioi Bagi Mayokta Chathaba Crime Amani Haina Cherol Asina Makatari Manipuri loan na Nipan Suba schedule da Chan Kibaki Chahi Kungamari Sukibaga Lonana Ngasi Kungamari Suba Manipuri Lol Ginumit Pangthokre Manipuri Sahitya Parishad Imphal Cultural Forum Manipur Naharol Sahitya Premi Samiti Manipuri Language Development Committee Imphal Writer Forum Imphal Laimarol Khorjai Kol Manipur Sumang Lila Council Amadi Literary Society Imphal Sinduna Lamyan Basanglen da Pangthokiba Thoram Aduda Manipur Sahitya Parishad Imphal gi President Thoiding Jam Tombina Haikibada Manipuri lol asi UNESCO na nongmagi musilakli hariba asi karamna chakhat hangadage haibagi pandamda ngasigi thoram asi pangthokpani haike Manipuri lol je hojik chahi kumari sure koibo tori recognize togi baje e schedule da India gi constitution gi karamba phibam dal leiri bage kari harga koina chakhat pang ngamudage UNESCO na de khoji Manipuri lol si Sijal A dying language and hajal A Karium Bakradi Manu Huna Tijan Jabakan Lodida Koi Mumanungi Nupina Mayam Isar Shu Mayam Jida Karam Hana Manipur and Jibu Nium Chumdangang Yadagi Haidana Tambida Wakalam da Sinjabani Emsu na sungasi kungamari raksuba Manipuri lol ginumit ngasi emsu mayailoy sangda pangthokre Manipuri lol na India gi Nipan Suba schedule da Chankhiba Numit pu Ningsing Laduna ngasi Khangabok ta leiba MMRC gi Unity Park da Manipuri Language Day gi Thoram Pangthokre Hariba Ningsing Thoram asi KM Blooming Higher Secondary School amadi Patriotic Writers Forum anina punna khusam naduna pangthokpani
ngarang numidang pung mapan helakpada khurai sajor laikai da ising tharuraga halakpada mafam aduda lairamba masak khangdaba mioi kharana gari driver ani butam thina phurokpagi thawongbu All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na yamna kanna yaningdaba fongdorakli Tanker driver ani Kakching Khunau Umathel-dagi Mayang Lambam Basan amadi Lamlai Makha laikai-dagi M Manglemjau asi sokpadagi Jenims Hospital da laikanari Ban amadi athingba fana leirabasu essential service ki di komthokpa haiba wafam asi miyamna ngakna chatpiyu haina pauzelakli Leisang Teng Khongnunggi ichauna sokhalaba miyamda Marina Spring na sinduna thaknanaba ising yenthokre Maduda Dynamic Manipur amadi Helping Hands nasu mateng pangki Marina Spring na hanasu serau amadi wangu gi ichauna sokhalaba imung manungda mateng pangba laikre Makhatana laikai gi pukri yang khairom gi ising chabayana bakanna hotnari Akaknaba pau ama fangbadagi kungani thoi suba Assam Rifles na haukiba tang taragani panda Kakching lamkhaida thibuhumbagi thabak chathabada NACN K gi cadre ama farba mioi edudi SS Surgeon Ice Bojes Monsang Chahi Kungamari Laifamna Chandel District ki Zaufo Khuldakini haina PRO Defense na thadorakpa cherol amana khangalakli Churchanpur Police Station dagi kilometer 3 km chatlaga laiba Tuiloilon Village da nongmaina palaba asiba hakchang ama leiramle asiba hakchang asi Laijang Village dagi Saimin Thang Haukip Chahi Kungamanga apokpa ihumangni haiba khangba ngamkhre Postmortem loiraba matungda yumgi misingda sinakre panba yabadi Saimin Thang gi asiba hakchang adu mamit punduna amadi maningda makhut punsilaga taduna leiramki asiba hakchang asi ngasi ayuk pung 8 makhairom taba dwaida khunja singna thengnarakibani Saimin Thang haukiba April ki tang 13 da Assam Rifles na fakiba laikre loinana mahak KNA gi member amani hairi All India State Government Employees Federation gi lakliba tang kunga humdoidagi kunga mari fauba Bihar gi Begusarai da pangthokgadoriba National Executive Committee gi mifam da saru yaruna bagi damak Joint Administration Council JAC gi mihut marina saru yaruna bagi damak hayeng Imphal thadoklagani haina cherol amada khangalakli Imphal tamna thorakpa malchang puba truck chama henbarom chingning khairakpadagi Nagaland gi Jakhama da panduna leire Gari macha singdi chatpa yarabasu ningkhairaba mafam adu semjinbada nongma changaba yari maram asina lambi asi semjinri fauba malpuba gari chathok chasin tauba yakhiroi haina charol amana khangalakli Manipur da pusalakadaba chengchak amadi tangai fadaba potlam kaya jiri ghata thingbadagi jiribam yoksinba ngamdana leiri Masigi mathapta gari tongba tarabasu illaga chalhalle haina ziridagi fangba pau amana hairi Federation of Government College Teachers Association Manipur gi General Secretary Dr. N. Somarendra Singh na ILPS ki issue asi athuba matamda loisinduna mahai tamfam sangsingbu mausagum lairik tamba hawallu haina government ta demand tawrakli loinana more da thokliba irang asibusu athuba matamda waroisin puraknaba government ki pukning chingsilakli aroibada bulletin asiki headlines amuka hana miyam da thamsake Anisuba People's Convention na mitopta lam yonba yadaba yauna ware tara laukre Chief Minister na awang nongpok lamdam bu santi oiba lamdam ama ONC haiba manglan adu mangfauna hansi haina taksan kre Gaikhangam na more gi fibam mahusa gi punsi da hanjilakre loinana ahenba force thazilagani haina fongdokre Amasung Manipur da ILPS chana halu haiduna chara henbagi khongjang leptana changsinnarakli